Бияқты кірісіп қойған шашып Көчүрмө бардыгы бир гана немеси ошол. Булар сот деле болбой калган окшойт, законду деле билбей, башкасын деле билбей. Мен айттым, Конституциянын 15 статьясы бузулган, бизди камакка алууда ашу кармапты. 15 статьясы. Мына ошолордун бардыгын бирөөсүн биздин немеге алып койбойт. Карап да койгон жок. Карап да. Конституциянын 15 кепилдеген статьясы бузулуп жатат. 15 статьясы кеминде. Кайра ары бери. Оода. Бизге азыр мыйзам бузуу менен камап, укуктук прессинг көрсөтүп аткандар эртең мыйзам иштеп, ошо мыйзамдын прессингинде чыдай аласыңарбы маселе болсо да, баарын мыйзамсыз кылып кубатып атат. Жетпегиле дагы жалпысынан кошуп 11 иштейт, 7 иште иликтеп атабыз, тиешеси барбы жокпу деп. Анан 2 айга суранган тергөөчүнүн суранычын канааттандырды. Биз азыркы бийликтин эртеңки келечеги үчүн күрөшүп атабыз. Бардык көз карандысыз массалык маалымат каражаттарын жаап салсаңар, эртең силердин Атай азамат баштанды. İştebeyt bizde. Kırgızstanda mıyzam iştebeyt. Biz по понятия жашап атабыз Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзамдуулук жок эч кандай. Biz uğur emesmiz, biz korrupsiyoner emesmiz. Biz kempirawat ketmesin деп отурабыз. Кубаныч дагы держит. Давайте, баарыңыздар аракта, баары жакшы болот. Кудай буйрса мыйзам биз тарапта. 2 айга калды. Кудай буйрса жеңиш биздики болот аягында. Bu ошол жашыруун иш, бул бийлик өзүнүн кылмыштарын жашырыш үчүн эле бизди камап атат. Бүт чындык чыкпасын деп атат. Сиз мына калтырсыздар 2 айга. 2 айга калды. Мынакей көрүп атасыңар, мына Өзбекстанда нукус окуясында сендер жок, ачык болуп атат. А бизде Кыргызстанда эчтеке болбой туруп бүт жабык болуп атат. Беспределда. Кайсы туугандар киргизет? Кана? Киргизчи бизди, мени киргизчи. Киргизчи. Көрү, суу киргизбей атасыңар. Киргизип атасыңар. Бирактыңар. Урматтуу журналисттер, мен укук коргоочу Азиза Абдурасулова ушул кемпиrawat иши башталгандан бери, камоолор болгондон бери көз карандысыз өзүм байкоомду жүргүзүп келатам. Мына күндөн күнгө катаалдашып бул иш өтө мындай түшүнүксүз жагдайга кабылып калды. Баягы засекречено деген шылтоо менен, негиз менен даже ушу башкаргоо чараларын кароо жабык эшиктин алдына өтүп баштады. Ошо адвокаттар бул засекречено деген бул жашыруун сыр болгонуна нааразычылык билдирип, өзлөрү сотторго кайрылып, бул туура эмес болуп калды. Жашыруун сыр болгону боюнча бизге токтомдорду бергиле. Баягы экспертизанын жыйынтыктарын бизге бергиле, тааныштыргыла. Эксперттердин аты жөнүн бизге бергиле деген арыздары дагы ушу жашыруун болуп, жашыруун эшиктин алдында каралып атат. Мына мен 3 жолу ушул эле 1-май райондук сотто Бекенов, судья Бекеновдун катышуусу али төрагалыгы менен өткөзүлгөн 3 сотко байкоочу катары киргенге аракет кылдым. Үчөөндө тең эч кандай негизсиз чыгарылып атат. Бирок экинчи жагы ошол эле сотторго жашыруун, мамлекеттик жашыруун сыр болгон алиги гриф секретности материалдарга доступ этпеген, доступ жок тергөөчүлөр катышып атат. Доступ жок прокурорлор катышып атат. Эгер ошончолук жашыруун болсо, анда судьялар ар бир катышкан прокурордун, тергөөчүнүн мамлекеттик жашыруун сырга, гриф секретностька доступ барбы дегенин сураш керек болчу. Ошондой эле катышып атат. Мына бүгүнкү күндө эгерде кандайдыр бир жолдор менен ушул материалдар сыртка чыгып кетсе, аны адвокаттардан көрүшпөсүн. Себеби ошол эле катышып аткан тараптардын көпчүлүгүнүн доступ жок. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү ситуация боюнча кандай болуп атат? Мына могу жакты карагыла. Могу силер кирип эле жүрөсүңөр. Могу эшиктин артында кармалгандар могу стенканын артында отурушат азыр. Могу жакта чыга турган эшик бар. И ушул жакта 3 сот залы бар. Кичинекей.
Бүгін 3 судья Турдугулов, Бекенов, Ибраимовтар ушул жақта қарашат. Ошол коридормен алып чыгат кармалып тургандарды. Ошақта қарашат, ошаққа киргизишет. Жоқ дегенде ат арытып, Алайдан келген, Таластан келишкен, Көлдөн келген туған уруктары көрүп алайлык, жок дегенде коридордон алыстан көрүп алайлык деп келген карып картаң туугандары отурушат. Ошо бир каранын көргөнгө зар болуп. Биздин мамлекет эмне мынчалык катаал болуп калды? Биздин күч органдары эмне мынчалык элге ушунчалыкка чейин элди душмандай көрүп калды? Бүгүнкү күндө мен укук коргоочу катары айтат элем, сот системасы өлдү. Биз момунту ары бери басып жүрөбүз. Биз могу жерде жөн жүрбөстөн кошок кошушубуз керек. Соттор өлдү, сот системасы өлдү. Биз ошону көмдүк. Сотко эч кандай ишенич калбады деп. Биздин акыркы ишеничибиз соттордун кылып аткан мамилеси ушул болуп атат. Мен силерге айтайын дегеним ушул. Чоң рахмат бардыгыңар. В ходе озвучивания своего ходатайства следователь указал в своем постановлении о том, что помимо предъявленных обвинений Атае Бейшембеку, это в общей сложности на сегодняшний день выдвинутые по 4 статьям, 4 уголовных дела обвиняется, он указал, что еще возбуждены и соединены в уголовное дело еще 7 уголовных дел. Итого по Атае Бейшембеку проходит 11 уголовных дел, 4 по которым уже предъявлено, а по остальным мы не услышали ответа от следователя, по каким статьям было возбуждено и каков процессуальный статус нашего подзащитного. Они лишь ограничились тем, что прописали в своем ходатайстве номера уголовных дел, но не указали по какой статье и дату возбуждения уголовных дел. В целом, сколько возбуждено уголовных дел в отношении Атая Бейшембека? В отношении ли это Атая Бейшембека неизвестно, но в своем ходатайстве они отражают 11 номеров уголовных дел. Можно ли это считать, что эти дела возбуждены по факту или в отношении всех фигурантов Мы сейчас так утверждать не можем, потому что я сейчас участвовал лишь при продлении меры пресечения Атае Бейшембеку. Были озвучены такие сведения только в рамках этих судебных материалов. И я еще раз хочу отметить, что они лишь перечислили номера уголовных дел, но конкретно не указали дату возбуждения и статьи, по которым возбуждены такие уголовные дела, и не указали конкретно, каков процессуальный статус по этим уголовным делам в отношении Атая Бейшембека, ограничившись тем лишь, что им необходимо провести определенные следственные действия, по результатам которых они примут процессуальное решение. Я еще раз хочу сказать, что Атай ни по одному из предъявленных обвинений не признает свою вину. В целом предъявленные обвинения, они не имеют никакой правовой почвы под собой, они абсурдны и сомнительны. Об этом также нами было заявлено в суде, и, как я уже говорил, суд вправе был изменить ему меру пресечения. Более того, он должен был изменить меру пресечения, потому что 13 декабря также следователи, прося о продлении меры пресечения, здесь говорили суду, что необходимо провести очные ставки, что необходимо установить личности и допросить других причастных к преступлениям лиц. Однако этого всего не было сделано на протяжении последних 2 месяцев. В этом случае суд должен был изменить ему меру пресечения, потому что следователи не сделали того, что они обосновывали 2 месяца назад. Поэтому мы считаем, что сегодняшнее вынесенное постановление суда, оно незаконно, оно не отвечает требованиям Уголовного процессуального кодекса, и нами, конечно же, будет подана апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд. Барыңыздарга рахмат. Не болду? Рахмат. Екі айда білесіз да. Эмнеге берди 2 ай? Кандай? Мыйзамсыз да білесіз да, мыйзамсыз, bizde мыйзам иштебейт. Жақсы, рахмат, барыңарга рахмат, барыңарга рахмат, ол мен рахмат. Да? Спасибо. В каком виде? Макет. Голову салат. Макет. Голову салат. Шикарно. Молодец. Сам удивляюсь. Давай, держи.
Гемпровод иши боюнча камакка алынгандардын башкаруу чарасын өзгөртүү маселеси 1-Май райондук сотунда кечөөтөн бери каралды. Мени жарандык активист катары, анан адам укугу үчүн күйүп ушкан жаран катары ошол кечөөтөн бирики сот процессинде болуп аткан окуялар мени абдан таң калтырат. Жашыруун деген өз айлалары кетип анан белги койгону менен башаламан болуп атпайбы? Мына 1-Май райондук сотунда болуп аткан соттук отурумдар Ош базардагы кайсы бир жыйын баш аягы жок жыйынга окшоп калып атат. Графиктер сакталбайт. Тияктан камалгандарды ар кайсы учурда дүңүнөн алып келип эле бир машина менен алып келип эле анан кокусунан эле кабинеттерге киргизип тесттеп эле чыгарып коюп атышат. Мына Али Шабдан чыкты азыр процесстен 20-апрелге чейин баш коргоо чарасынын мурдагы боюнча эле калтырыптыр. Жашыруун дейт, бизде айтып эле атпайбы сот ачык болсун деп. Эми жашыруун болгондо эмнесин жашырышат? Бул туура эмес. Өздөрү ошондой макам берип алып туруп, анан эмне кылар айланы таппай эле бир эптеп-септеп жасалма иштин аягын жашыруун бүткөрүшкө келип атат. Адам укугун, сөз эркиндигин багалаган эме өлкөдө мындай процесстер болбош керек. Мен эки доско айтар элем, силер каякта карап атасыңар? Сүйлөгөнүңөр башка, кадимки турмушта, реалдуу турмушта башка көрүнүш. Токтоткула, эч кандай жашыруун эмес. Жашыруун деп ошол жашыруун грифти ойлоп тапкан Жапеков дегенге кылмыш ишин козгогула, эгерде силер чындык десеңер. Рахмат, можете коротко рассказать, как проходят процессы? Орысша, кыргызча. Орысча. Кайерге? Мага айтып бериңиз. Жок, кайерге кимсиңиз? Апрель каналы. Апрель, Сегодня начато ходатайство следователя Улана Жапекова о продлении срока содержания под арестом задержанных по делу Кемпробат. Уже рассмотрено 3 дела по Урузайм Нарматовой и Нурлан Асанбекову. Было вынесено решение их оставить под домашним арестом до 20 апреля. И в отношении Али Шабдан до 20 было принято решение суда оставить его под арестом до 20 апреля 2023 года. То есть срок содержания продлено еще на 2 месяца. Рассмотрение ходатайства проходит за закрытыми дверями. Я пыталась в качестве наблюдателя принимать участие, так как вообще рассмотрение мера пресечения не должно быть засекречено. Засекречено уголовное дело, но не мера пресечения. Но судья принял так решение, чтобы рассмотреть данное дело за закрытыми дверями. Спасибо. Насколько я знаю, моя правозащитная деятельность, по своей правозащитной деятельности я знаю, что все подсудимые, лица, которые содержатся в следственных изоляторах, должны обеспечены обедом, питанием государством, но доставленные по делу Кемпробат, они к 10 часам утра были доставлены, их еще обедом не кормили. Сейчас время 4 часа, без 5 минут 4 часа, и их обедом не кормили. И еще родственники, которые находятся здесь, они пытаются передать какие-то закуски, но их тоже не принимают.
Алар коючу. Канчасына чейин болду? Мен 12 ай сұраудан 6 ай беріп қойдым. Ақша да. Негизи тергөө боюнча кандай болуп атат тергөө? Мага 12 іш қойып қолға отыр. Кандай иштер боюнча? Бирден таныстырып 12 шекен. Февральда чыгабызды Анан мисалы тергөө болуп иштер боюнча. Кандай иштер экен негизги жана 12 дебедиңиз? Айтқан жоқ. Номерлары эле бар екен, айтқан жоқ. Эмнеге кечке созулду процесс? Ошол мен тааныстыргыла 12 шемиш деп отуруп алдым да, тааныстырбай койдум ары бир. 12 иш, э? Бекназару добавили... Азыр барыбыз келели. Келдиңби барыптар? Бекназару добавили в уголовное дело еще 10 уголовных дел. Постановление по ходатайству. И еще хочу сказать, добавили в группу, в прошлый раз по ходатайству Мадумарова, депутата, и Масалиева убрали, в этот раз обратно их добавили, что они тоже в группе были. Мадумаров, Адахан и Исхак Масалиев. Дагы ошо 13 эмне иштер экен? Он билбей турбайсыз, номер, просто цифра стоит уголовное дело, а что за дела там не написано. То есть судья взял беспредельный, неквалифицированный судья, принял решение продлить его еще на 6 месяцев следствия, то есть добавил 2-6. Сам Бекназар говорит, продлите еще на 1 год, все равно же привозите, заказ выполняете. А эмне ишкен айткан жокпу? Айткан жок. А буга чейин 2 иш бар болчу да? У него было одно уголовное дело под номером 268, возбудил генеральный прокурор как адвокату. Потом 268 они объединились с окончанием уголовного дела 547. А что это за уголовное дело было? 547, от которой наша группа ребят, которые сидят, они были. Италия, да. А у него 267, потому что он как адвокат должен возбуждать на адвокат только генеральный прокурор. А он иш боюнча эчтеке жок, а? Жок. Он 10 уголовных дел. Жалпы 12 кылмышчы козголдубу? По-моему, 11. 11, э? 11 мен. Всё, рахмат. Кандай болду? 2 айга калтырды да. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, эчтеке таппай жөнүнөн жөн эле бул аракеттин баарын кошуп атат да, токочат, кошуп атат. Эчтеке иш таппай элек. Аяктан теккеси бар анын күнүсү. Эмне 2 айга жөнүнөн жөн калтырды. Эмне жашыруунун ичинде Ой, жашыруунун ичинде эчтеке жок. Баягы айтып аткан эле сөздөрү, башка эчтеке жок. Эчтеке таппай аягында эмне кыларын билбей, эми ушуга келишти да. Секретный кылып алып, эмне кылышат билбейт. Абакта кандай эми шарт? Абакта шарт эми Кудай сактасын, мындан мунусунан аргысын эми. Али, держись, Али. Канчада башталды эле Шабдан, Али Шабдан? Али Шабдандыкы 2-де башталды. Siz advokat olacakta, advokat olacakta. Жок, мен адвокаты жок эле берет кагазым 2 айга дагы. Анан кетет. Сиздикин азыр карай элек да, сиздикин. Алай мырза. Сиздикин карай элек да, Талай мырза. Сиздин ишиңиз карадыбы? Жок, караган алып кетет да, ошо жете эле көрүп атат. Анан тартып атабыз. Өзүбүз процесстерден Канчада башталды эле Шабдан, Али Шабдан? Али Шабдандыкы 2-де башталды. Эркинин 20-жылкы бостолду булар ошондо чугуп атат. Давайте.